Agnes niwe mushigahisho wanjye go kubanza, ni mwishiki wanjye umushigahisho n'umwana wa Dani. Ndikuza kuzahara kuko bibasa kundetere ubu ndwe n'umukama simwe yebare kwisa umukore kitinsa yebare kunda Manuel kandi na Manuel nakunda nyo ninganira nabo aba kamera ngoma abazarura ngoma bazara bigare nubo bazara Agnes bamweta Anitwe owarete Daniel Rubaka abareti Dr. Abarangira Patrick Omutyaba Omuzera Burunga Owishe Perezi Burakura Dr. Mugumeri Ranger twakwakira ye bari kwija shikinesa kugambireho shikinesa nakunda mbwenu niyo nimpamya kuno mukunda nkoko kukunda twakwakira Manuel gendo rebero mushiki witu umukunde kuko akunda imbendezo fere netubuhimba neteretatera hansi abatyaba nubo bazara Agnes omushambogazi omutyaba mwiwa wabinitaka yahindira bimbira mutakama wakabura Rihanga simu abo wa Agnes okukunda banyu okushemerwa okukunda okamariro teine kubiha okutika oteine kuwekwata nakusima newe Rihanga ncho yakwerizo barungi kandi ninkwendeza obushwere burungi mwiwa wabinitaka yahindira bimbira mutakama wakabura omuzira burunga Agnes Arnita omushambo yonkiro mugare owarete Daniel abara omuzira burunga mwene nyine bingi byo kugambara Agnes umukuru wanjye anyegise bingi tukaguma kumwe na tata yaheza kugenda kaka yatukunda yatutetsa ba anko tine kituburire kabana ba Dani omushambo yonkiro mugare owarete Daniel abara omuzira burunga ecomugisha kente omugahe omwenitaka nomwiwa wabeine buyombya abenitaka abagahe abazara comugisha n'umucyara wawe Agnes mama Emma numuja kwijananye mu ndonde enterebe kitora nako batebekanisiza konka Agnes nakwerezente ushakire yawe gitwara umusheja wawe Agnes and Emma, congratulations upon your big day. Agnes nakwerezente nyona twamwekorera Hisense fridge ngwe n'umushija we kubaranyunka katunda yakakamura akamuterumu shamushanjwa kashangemo ishaha zo kubyama ikoraize babe bona baterira Fiona Katambuka herezente Agnes tumwire Ian ya herezente Agnes Arene Rwegera ya herezente bombi Emmanuel na Agnes abenitaka abagahe abazara comugisha kente obuni nyina Agnes banyina rimi n'umukiza Francis ereti kamukama abareti mutora bagahe nubo bwiwawa Agnes bimbira mutakama wakabura omuzira burunga Agnes omushambo yonkiro mubahe nyenda kushaba Grace ujuri abana bitaba batayire tubitwa bwa mbere ho bityo tubumbikira Agnes na Emmanuel yone nyija kwahereze ni mpamya koreje kutasiye cyara mwize mwishiki wanjye ninza kumuhenuma
Agnes ngakwente wagitwara mbenyera kugikwera wamugenyi ukente yageretse Agnes na Manuel yoni nyenda Agnes kumuhereza ente ya y'umukago gwanjye neishe abo kuba kandi umwana wanjye mbwenu kumuraryo omuriye byona Manuel na Agnes muje owanjye naho seri nahiyi muje nanye mbobekere kamoita abahereza Agnes tukarga kumuhente mbwenu ekindi kubashaba nimbatengera rahanga okubombekera akabuhereza obushwere burungi nekamugisha na Redi Catherine Aunt Dorothy Aunt Sandra Aunt Jeneti Aunt Fifi Aunt Agnes abatyaba bimbira mutakamawa bwe twasima ruhanganirizo bo kutwakirage tweje na bagenzi baitu twasima okumwatwakira okumwatushemerwa itwe nkabagenyi twashemerwa nisima Agnes yabari kutereza izo barungi kashemerwa ebare rahanga kuhereza umugisha kumuraterere numuja kwijo mukana mureba tatenkuru nayo nabombekera hanga simu Kamanzi na Kamusime Frida Nizima Charity Twina Matiko Miracle Makwanzi na Yera na Babura Nyena Agnes na Sima Muno